गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आज आम ए रामेश्वरम आसी काली रात पहुँची जाइए। तो ये आम होटेल तो अच्छे तो सका 7टा है बाहर मंदिर को जावाई बाहर तो सब फ्रेंड्स भी रेडी होगा। ये सब मो फ्रेंड सब हाई कर दियो हाई कर दियो। हाय गाइस हाय। तो ये मो सांग समस्त भी बाहर रेडी होगा मुझे रेडी अच्छी। तो चलते एवं आम जा मंदिर को। तो मंदिर भितर जब कैमरार एंट्री थी ताल निहत भाव आपको कैमरा वीडियो आपको देखू और आगू केमती कौन हम नहब आप सब कथा टेक्निक सब जनइबू। तो ये वीडियो मोर सेकेंड ब्लॉग फास्ट ब्लॉग थी मोर कन्याकुमारी। तो सेकेंड ब्लॉग मोर थिला रामेश्वरम। तो ये वीडियो को आपको देखा जमार भी मिस करूँ। तो आम ए मंदिर पश्चिम दिगरे आसी फास्ट पहुँचू एवं मंदिर दृश्यटी बहुत सुंदर एवं मन को आनंदित कला भलिया दृश्य होइथिला। एबे आमे मंदिर भितर को प्रवेश कलु। मंदिर को प्रवेश मात्रे मनर शांति बहुत बढ़ीगला एवं मन को बहुत आनंद आसीथिला। मंदिरर प्रत्येक स्तंभ गुड़िक बहुत सुंदर एवं कारुकार्य परिपूर्ण थिला। देखी देखी मंदिर भीतर को बढ़ी चलिलु। बा दर्शक भक्तवृंद मानकर गहली मध्य बहु अधिक थिला। केते लोक मंदिरर भितरे स्नान करने को जाइथिले एवं बहुत लोक स्नान करी मध्य मंदिर को प्रवेश करुथिले। मंदिर भितरे स्नान करिवार सुविधा रही अछि। तापरे आमे मंदिर भितरे श्री रामलिंगा प्रभुंकर दर्शन कलु। तापरे आमे मंदिर भितर को प्रवेश कलु एवं रामायणर प्रत्येक जिनिसटी को एठारे चित्र आकार रे फोटो साहाय्य सजाई करी रखा जाइछि। प्रत्येक जिनिसटी बहुत सुंदर एवं मन को नुआ नुआ प्रकारर आत्मबोध कराउथिले। प्रत्येक फोटो रे प्रभु रामचंद्रंकर एवं सीता मातांकर जीवनर कहानी को कहानी गुड़ी को दर्शाई दिया जाउथिला एवं आमे एही सबु चित्र गुड़ी को देखी आत्मबोध करी आगो को बढ़ी चलिलु। चित्रकार माने एही मंदिरर चित्र गुड़ी को बहुत सुंदर एवं बहुत आकर्षणीय भावरे तैयारी करिसंती। आमे माने चित्र गुड़ी को देखी आगो को बढ़ी चलिलु।
ଅଭିମୁଖେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ସଜାଇ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 4ଟି ଧାମ ରହିଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଅନ୍ୟତମ। ରାମେଶ୍ୱରମ ରାମଙ୍କର ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରମ। ରାମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର, ଯିଏ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ରହିଅଛି। ସେହି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନୀମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମନ ଲଗାଇ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ସୀତାମାତାଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ଏକ ଗୋମାତାଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତାକୁ କାଟିଲୁ। ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ।
ଏବେ ଆମେ ଆସି ଧନୁଷକୋଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ମନକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ି ଲଙ୍କା ଯାଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ତା ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହା ରାମାୟଣରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ। ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବସି ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସେନାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୀଲ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସେତୁର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ବହୁତ କିଛି ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନଟରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। এই ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ରାମ ରାମ।